Ove godine obilježavamo 30. obljetnicu Vinistre i 30. obljetnicu održavanja ocjenjivanja vina i jakih alkoholnih pića, te 15. izdanje Svijeta Malvazije. Sakupili smo 740 uzoraka vina, što je apsolutni rekord ovogodišnjeg ocjenjivanja i svih prijašnjih izdanja, i plus zakupili smo 340 Malvazija, što je isto tako rekord iz 11 zemalja. Zaprimili smo uzorak iz daleke Australije, ali isto tako i svih zemalja gdje se proizvodi Malvazija. Sve veću pažnju dajemo biranju ocjenjivača, što našem ocjenjivanju daje veću važnost i veću relevantnost u svijetu. U kategoriji Mlade Malvazije ove godine šampionsku titulu odnijela je jedna od najmlađih istarskih vinarija Bastijan iz Buja. Evo, drago nam je da se ovaj naš trud prepoznao i da smo osvojili tu titulu, baš nam je iznimno drago. Evo, postojimo od 21. godine, to je bila prva berba, dobili smo na Vinistri za prvu berbu zlatnu medalju, za drugu zlatnu, evo sad šampionsku, tako da možemo se slobodno povući i nastaviti da raditi. Dobar kontinuitet. Dobar kontinuitet, tako je, da. Evo, kažem, mlada smo vinarija, ja i supruga to radimo. Od uvijek smo voljeli Istru, dolaziti u Istru, evo, pružila se prilika da se uloži u vinograd i evo, volimo vino i baš evo, i krasne smo ljude upoznali tu, tako da baš smo zadovoljni. U očekivanju novih berbi i šampionskih titula živjeli? Da, živjeli. U kategoriji Zrele Malvazije ove godine po prvi put u povijesti vinarije Deklić šampionska titula došla je u ruke ovih vrijednih i marljivih ljudi. Ova Malvazija iz berbe 2020. je i lani pobrala brojne nagrade, kao što je bila platinasta nagrada na Vinistri, a uskoro ona ulazi u jednu posebnu liniju koju ova obitelj plasira na tržište. Tako je. Vižinada je od uvijek vinogradarski kraj iz kojeg uvijek dolaze vrijedna, dobra vina i dobri rezultati. Tako da smo jako ponosni što smo mi ove godine šampioni Zrele Malvazije. Grožđe za ovu Malvaziju dolazi iz starih vinograda u Vižinadi. Nakon kratke 5 dana hladne maceracije, grožđe je se fermentiralo i iza toga je slijedilo odležavanje čak 7 do 8 mjeseci na finom etalogu. Zatim smo shvatili potencijal tog vina, pa smo se odlučili za jedno odležavanje 12 mjeseci u hrastovim bačvama, da bi iza toga slijedilo sljubljivanje u inoksu, da bismo, nakon što smo prošle godine dobili platinastu medalju za Zrelu Malvaziju, odlučili napuniti i godinu dana sačuvati u boci. Odlično, u to ime nazdravimo, živjeli! Šampionska titula u kategoriji mladih terana stigla je u vinariju Deklić. Još jedna ove godine. Tako je, eto, napokon da teran naš iz Vižinade, kako imamo susjedni Motovun koji je uvijek šampion, tako da smo i mi ove godine Vižinada pokazali da je vižinadski teroar isto ne samo za Malvaziju, već i za teran, vrlo bitan i ima potencijala. Tako da, evo, teran 2023. Kako je 2023. bila jako zahtjevna godina, uspjeli smo postići da je teran šampion Vinistre kao mladi teran. I možemo reći da smo u 7. mjesecu reducirali grozdove kako je bila zahtjevna godina, tako da smo reducirali do nekih 4 grozda po trsu
Nakon toga berba je bila krajem 10. mjeseca jer su parametri bili jako teški i zahtjevni za šećere, za alkohole i nakon toga bila je maceracija nekih 25 dana i eto, uspjeli smo dobiti jedan šampionski teran i koji ide sada lijepo odležavati u drvene hrastove bačve 2 godine. Sjajno vino, možda bude šampion i kao zreli teran. Tako je. Živjeli? Živjeli. U kategoriji zrelog terana evo nas ove godine opet na istom mjestu gdje smo bili i lani. Vinarija Benvenuti sa teranom Livio Benvenuti lani je pobjedila sa berbom 2019. a ove godine sa berbom 2020. Nikola, opet smo kod tebe. Jesmo, evo, drago nam je i čast nam je da smo opet osvojili šampionsku titulu. Teran Livio iz berbe 2020. Kao što je prošle godine teran Livio Benvenuti iz 2019. isto tako osvojio. Vjerujemo da je to potencijal našeg motovunskog teroara, dakle da smo na dobrom putu i da imamo zaista položaje koje mogu dati vrhunsku kvalitetu. Po pitanju terana, dakle govorimo o zrelom teranu, to znači da je neko vrijeme dozrijevao u našem podrumu, dakle u drvenim bačvama i nakon toga je spreman za tržište nakon nekih 3,5 godine. Jedan zreli, puni, strukturirani teran koji je sada vrlo užitan, ali isto tako koji se može jako dugo čuvati. Ništa, u Liviovo ime živjeli. Živjeli. U kategoriji Mladi Refošk nagrada je po tradiciji otišla u slovensku Istru. U predgrađe Kopra u Škocjan. Drago mi je da smo prvi put postali šampioni sa ovim mladim i svježim Refoškom. Znači, kako ste čuli, naša vinarija je iz Škocjana, blizu Kopra. Radimo približno 5 hektara, imamo najviše Refoške, Malvazije, to je najvažnije za nas. I onda imamo još nešto Cabernet Sauvignona i žutega muškata. Poleg ovoga svega vina imamo i doma prostor za degustacije, tako da radimo i degustacija vina. Odlično. Onda u to ime živjeli. Živjeli. U kategoriji zrelega Refoška evo nas ponovno u slovenskoj Istri u vinariji Bordon, koja se je po drugi put u povijesti okitila ovom značajnom titulom za Refoška. Jan, koliko vam znači ova nagrada v vašem poslovanju? Tako bom rekel, za nas je sorta Refošk še vedno najbolj pomembna, predstavlja več kot polovico vseh vinogradov, tako da to, da lahko se dokažemo, da znamo in da zmoremo, seveda veliko pomočjo narave, nam zelo dosti pomeni. Na Refošku želimo delati in je to definitivno prihodnost rdečih vin za nas in mislim, da za celo slovensko Istro. Tistega šampiona iz letnika 2015. ni puno zostalo? Ni ga puno ostalo, ker ga že v osnovi ni puno bilo. Zaenkrat je na voljo še manj kot 300 steklenic, katere so samo v magnum formatu. Dobro, budemo u drugim godinama imali još dobrega Refoška. U to ime živjeli.
Ministrina ocjenjivanja zaista jako puno doprinose cijelom razvoju istarskog vinarstva, jer to su na neki način referentna potvrda kvalitete pojedinog vina ili vinara. Pošto je i naše ocjenjivanje zaista na jednoj visokoj razini, čak na svjetskoj razini, same medalje kao takve imaju zaista veliki značaj na tržištu. Što možemo reći da u stvari kad neko dobije jednu ozbiljnu medalju na Vinistri, to zaista tržište prepozna i zaista pomaže samom vinaru u prodaji.